Bani eskondu nintzen mutil hon bataz. Ja. Ni badaki Fidel Ni baino nagoa, Fidel zer gehiago? Azkoaga, Lean y Garrutia. Y si digo los otros son más largos todavía. No me acuerdo ya. Da, Fidel bekonzan, irurten ere nahi moruen, azartu eben lehenengo berrekete. Daetara hortzen argazki bat ezalken negarri bidabela. Gero gonzan italianuakin. Da italianuakin egon zan posaurik, ze ikurin beren koloriak egin tximuz. Baina lehen konta duzu, Fidel egon zala, Oninoko Republika sasoien esan digun, Cruz Rojako ekin hemen hospitalien, ezta? Hostia, estudietan eguen marianistetan, eta hartu eben, papelak erueteko. Da gero, beren egunien eskapau bierz el dia 22 de abril. Eskapau eban, bialdu eben, pentsau eben dana juetia Gernikara. Elortxotik, Gernikara. Da Gernikara zoiela, eza eban berak. Da nizberen gote Gernikar. Ez tegote inor, familiseiko. Noia, joan bira, abai ezotzen Gernikara zoiela. Baina eza eban. Noia, haren netara. Zeran daukate aben aiztia, dala lehuzinak, da joen zan haren netara. Da bere lagunetatik, ez da izena salbau ziren. Ze urrengo, berak urte eban, 25. 26 bombardeua. Hemen el 31, dan el 26 de abril. Así que, joen zan naga eta bizi gurtaban. Eta gero hemen soldau, eta etorri zanien barrido makisakin hori barrido hartu ebezen, da joen zan Afrikara, 4 urte Afrikan. Makisek Afrikan ziren egon, ba. Ez, makisek urte benien horre Pirineoetan, nire anaia, nik izautzut, anaia joen zala makisekin. Makisekin ez, a defender España. Eta Fidel joan zan Afrikara. Da egon zan 4 urte. No vino ni general como Franco y eso no vino. Vino como fue. Etorri zanien Bilbotik. Sartu eben Elortxoko kartzelan, 16 urteaz, egon zan gizon helduekin, kepa nahitxak esatu zan. Gu ez, hau gutiko, hau dixia zan, baina 16 urtekin, gaztia, hau gutiko gu ez zelen ekilik egan, da egunetan egon zan. Gero urte banatik eta handik la suegra, esate bat. Honen bizi modua, hau etorri zan, sartu den kartela. Gero iruen soldau. Gero etorri zan soldautzatik, hainbeste urte egin soldautzan, eta gero parrapera. Luego se enamoró de mí, luego se le pedía la parra. ¿Cuándo va a estar en casa? O eskondu, eo joan zeue. Para sí, sinceramente, era. Pero era buena persona, Eta negozio nahi ban? Buah, qué papel, cuántos papeles he tenido que guardar. Un día vengo a gure kamaran.